dewasa semua. Orang tua makan sekarang apa nanti? Orang tua. Orang tua. Beli dulu. Sama. Iya. Oke. Tadi 150. Udah, tinggal ini. Mau foto dulu ya. Aku kan video begini gini. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ayo dong. Kita cari lagi. Ini aja deh. Tahan. Aku belum salin. Dedek, ini. Dedek dipakai nggak boleh dipakai. Nggak boleh itu loh nanti. Yuk tadi dekat mana? It's my turn. Yes. Praticamente questi abitanti di questo villaggio di origine di un altro paese che è lontano da come questo. cavolo si vuole perché ci sei tu che devi fare ste foto. Ah, venite da qua che è bello che non c'è nessuno. Salam balik. Enggak. Những người hiện tại đầu tiên hiện tại Bali, tất nhiên là Bali cũng có những người di chuyển vào vòng người đấy, còn nơi đây là nơi những người hiện đại đến Bali đều luôn là họ lựa chọn sinh sống phát triển. Vì vậy tất cả các ngôi nhà, các tường cổng ngôi nhà trong các nơi đều
Bình thường ạ. Và nơi đây chính là nơi tổ chức của những sự kiện quan trọng như gọi là Sentekin lah. Ôi, bây giờ ở đây nó có một nước này. Nah, ini harus ada kan enggak? Enggak apa-apa. Ya kita. Yang mana tadi ya? Mana dia? Masa ini? Ada lagi. Anaknya uang ini. Ayo. Kita mau simpan, kita mau jaga. Oh, bikin. Oke. Bikin deh, bikin ya. Iya. Oh, dekat sini. Oke. Harus gitu. Ma, tak pergi sana. Pergi sana. Itu tadi sudah saya cari sana. Saya sudah jumpa. Sudah jumpa. Iya. Cepat saya. Tak ikut. Susah. Sudah naik. Mau naik. Semakin lagi. Harus agak sabar nih. Kalau orangnya nggak sabaran. Mana dia naik ke atas duduk ketemu pada orang kembang. Dia mau dari kalau nggak tahu udah bentar. Belum lagi tes.
Hello, Justin, do you still in the same place? Do you still in the temple? Dek, kakek dek. Mau aja tinggal. Oh, yeah. I mean, oh, okay. Okay. Iya, jangan. Ada nggak kayak gini? Ini nih. Bumi tolak mau ke. Sekarang pakai nih. Mau kemana kita? Bisa. Iya dong, ini kan investasi suami. Itu Justin dengan Yeni ada bagi tahu saya Mama dekat sini. Nah, ini arak Bali. Klepon. Terus apa ini? Bumbu rujak. Ini bumbu rujak. Sabar ya Mama ya. Ini untuk sewa Mama. Sewa. Ini untuk sewa boleh, beli juga boleh. Itu Balinese kostum. Orang duduk sini kan? Iya, duduk sini, stay dekat sini. Sini bayar sejuk oh. Ya, ini ada penginapan juga homestay untuk Homestay duduk. Homestay ada duduk juga. So now I'm at Penglipuran Village, one of the traditional village in Bali. In here is unique, still unique building in old traditional building, and then in here you will see a lot of local people here selling Balinese products, souvenirs that you can buy. And you also can rent a scooter, rent a Balinese costume like this for family, for kids until adult. Okay, thank you for now. I see you in the next video. I hope you like this video. Please subscribe, like, and comment. Thank you. Bye bye.